Ovdje je ostalo nas 10.000 civila. Ovdje. Ovim gore kosama, Kosovom gore, je sve bila raspoređena naša vojska, nije dala nikome proći ko ima oružje. Kažu, samo s oružjem idemo u proboj. I dok smo mi ujutru osvanulo oko 10 sati, više nigdje vojnika nije bilo. Kad smo udali na prve zasjede, oni su već bili na udrču, a ostavili nas ovdje na milost i nemilost koljačima. To je ta livada gdje je 10.000 ljudi ostavljeno kao kurbani. A vojska pobjegla, komanda pobjegla. 3 puta u toku noći gore sa one kose me vraćao jedan naš vojnik, neću mu reći ime. Zna Bog će mu reći kad bude vrijeme. To je to najgora stvar koja se desila, o kojoj niko ne smije da priča. Ali eto, ja, Fuad Jusić, govorim šta je bilo, jer sam ja to preživio. A ne interesuje me za ostale, šta ostali pričaju i šta misle i šta lažu i ko istinu kaže. To je ta, odavde je klaonica počela, jer su nas ovdje kao kurbane ostavili, otišlo 3 do 4.000 vojnika sa najboljim naoružanjem pobjeglo u toku noći, a nas ostavili ovdje da na milost i nemilost koljačima. To sam imao želju da snimim i toliko.